Factor 2 of 1 in 7 billion. Ngikhuluma ngevision. Ivision ziwu-2 izinto ezibalekile ukuthi understand whenever sikhuluma ngevision. Number 1, ivision is a mental picture of your preferred future. Lokho kusho ukuthi ivision isithombe oba naso la emqondweni ngekusasa ofisa ukuba nalo. Isithombe usibambayo lo emqondweni ngisho wazi wena ukuthi ukephi kepha uyibone usufikile kulelo kusasa lelo lifunayo. Number 2, ivision is your only bridge between your current condition and your preferred future. Lokho kusho ukuthi ke uma usunayo ivision iyona futhi ivision ephinde ibe yi-bridge ukuthi ikuthathe ikise la ufuna ukuya khona. Why ivision iyi-bridge? It's because ivision i-acta njenge-GPS. I-GPS uma lese ufuna ukuhamba, lese ngifuna ukuya endaweni engakaze ngiye khona, lese ngifuna ukuya ePolokwane or ngifuna ukuya eMangaung, into engiyenza ku-GPS ukuthi I key in location, ama-coordinate or i-desired location, i-destination le engiyifunayo. So into eyenzayo ke i-GPS ukuthi ingenzela i-path noma ingenzela umgudu ukuthi ngisuke la ngikhona ngize ngiyofika la ngifuna ukuya khona. Ikanjalo ke nevision. Ivision into oba nayo wazi ukuthi mina yilapha la ngifuna ukuya khona. So yona yenza njani ivision? Ibisikuthatha ke lawo khona i-create i-path ukuthi ukuze ufike la ufuna ukuya khona. Lese nje mina eminyakeni ewu-10 noma 15 ezayo ngifuna ukuba upresident. Ivision izokwenzani? Izongikhethela i-path kusola namhlanje ukuthi okay, uma ufuna ukuba president nayi i-path ofuna uhambe ngayo ukuze ufike la ufuna ukuya khona. So ivision kube iyona ke ebisiguide endleleni yakho. Iyona ekutshelayo ukuthi yipi i-path omele uyithathe, iyona ekutshelayo ukuthi ke yipi indlela umele uyi-ignore. Ibapha abantu ofuna uhlale nabo, ingeza kuthiwa khuluma workshop or isemina ichaze no le iyeke le i-attend. Iyona bisikudirector empilweni ukuthi ukuze ufike lapha kumele ukuthi uhambe ngale ndlela. So umbuzo wefuna ukushiya nawe ukuthi wena, do you have a vision for your life? Unayo yini into mental picture emqondweni wakho ukuthi uhleli la kepha ububona ukuthi eminyakeni ewu-10 mina ngizobe sengilapha yana. So kule ncwadi ngidedicate i-chapter yonke ukuze ngikhulume nje ngevision, because ivision ibalulekile kakhulu ngale ndlela ukuthi iBhayibheli lithi uma ivision ingekho abantu bayadlubulundela, meaning uma ivision ingekho abantu bahamba in all different directions and bangafiki la befuna ukuya khona.